Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Haka khat sauterik unailar arajar arpo, u President jangka World Mission, u Reverend R.S. Maulong, ula pelai pai ba yaka kot bala ai kerteng, ka jing hikai upol syapang kikentei, yaka bala tho da uba Rishan Borlang dekhar, haka jing yalang ka bala long ha office trekam jangka World Mission, ka badon ha YMCA building Maukhar. Haka jing pelai pai ba yaka ni ka kot, la sakhi langru da u General Secretary ka World Mission, u Reverend D.L. Simle, u Executive Secretary uba J.R. Kongji, u temen basan SS Majau, bat kiwe. Bentar kasmi khatsau trip agos arhajar arpeu, por ka arbaje mensni, da ka bor ka World Mission, ngapernai ya kene ka kon. Kaji kai por sapang ki kentei. Aka kerteng ublei kwa ukun bat umusim bakoy. Amen. Ini penpau kisno mo yafi ba dikara ba pila tresitom ngira ispun ki artikel ke bapilato hakikat haki makasin baki jingto yang fi kilong ki bakardor si kadeye bat kamtam ni bapilato ikene kene kalong gawe na kabenta kaba ansim ikabun ba kilong kemi long pa bat kunju ikabalang bangin hap suntuk ba ni nang perislur ki kente wetre nang yakam ke jumlai kum bangi I kene kat badon na kajong kajingmu ba ong kumne kene kajingmu jong kene kat kalong bersam tersutu semanla kinong pule oble ro thau ya u ne kabriu markumju kumta kamison lane kakam kenra om don mano bakrau nemberit nei para kirong kaju akmat bule kalong ke bopla ni ko bole lale ke jingim ke jonga batunju adu ni ko pon ngai ke jingu ke jingiro shugo bat kani ke jingtho ngalaman ong bakalong tangkum ke introduction kanumla ban kentuk paro kita ke jing hikai su jong ki long kemi ke jongi jong ki riu kan thei hanrei nganget kalong tang ke benta jong ke jinglam phra bat nganget bakan long kakot kaban ai jing kermen kalong kakot kaban ai ke jing smuthu yengi kinong puli bat yengi kinong sngap hagi sni ki por barang ban tansan ya ke jinglong jingim ke jongi akum ba pis pitip ba commission ke jong pol hi la ya thu yengi bau ya lap sepang da ka ke jing penim ke jong Jesus Christ ke jingyap ke jong bat ke jingmi pat ke jong play Jesus Christ chakni ko perthei bat ka jing tho ke jong pol min siam ba bon ni ke jing tho ke jong pol ki grand sepang kata ka doctrinal teaching kata ke jing hikai ka ba hikai ye ki rule ki an bat ki ba bon ki jing tho ke jong u tho si ki balang ki ba phe namar ha ki tu ki por ki jing tho namar ha ki tu ki por ki brio ki ma ki sibon ki jing e ki por namar gade ha por ki sin shar jong ki roman bat kum tau por wa men sim leng ba ki jing tho ke jong ba ki brio ki yo men sim ki niat ya kalenti ke jing e ke jong Chris bat kum juru nginyo I ba ki jing tho ki jong Paul ki grand supang kata ke eschatology kata ke jingwan ba asim ke jong trai ng im jongi ke grand supang jong mensim bokhoi ke grand supang ke jing prim ke grand supang kata ke anthropology ke bamot ke bahikai supang ke mensim ba kamet ba kunjuru ke grand kham kerpang namta ke kamyala ke baniwan ke missiology bat ka daw jong ke jing tho ka jong ai ke ni kot yang kedok kalong bang kala don ke jing angut ke baslam ke jing ke jonga ya ka bang I bagini ki jing tho banga kwa ban bu ke ni ka por kalong ba ki krem has pang kata ke division apne sunrang bat kan thei bat kunta ki don kita ki ethical issue ke bang I haki balang ki jongi haka tim ke jong play so phang kata ka songkha songman haka kam ke jong play ban han haka perthei boro kowe kamdon kata ke jinge pher pring sunrang be kenthe baro ngirong kaju
Baru la sandur ini hakata kadur khmat ke jong play. Berkata ke ke phang pedeng ke bangakwa ban wanra hakani ke kot. Bakat pun smuthu ini babaro ngilong interrelated. Ngilong correlation. Lani ngilong interdependent iwe. Sunrang don kami ke kenthe don kami sunrang. Bab ke ai ke sunrang ula onle ke kenthe ke ula onle. Ke kenthe ke la ban shin ni ke benta marmar kalian. Dia kata kalau kemat pedeng jom ni kakot ke bangakwa wanra ni. Pada kakam ke jong bleiru. Gidon kam bani trelang kenthe bat sunrang. Bat kam don kata ke jingin nu jor ya kabor ke jongi. Kata kalau ngebenta nak ketin ke jong play berkamdon kata ejing kenpo yeno nawanra ai ke phang nama ngayo i ya ki ai ke ba ngayo i ke balang ba kadon kata ke hapadeng ke jing lengo hapadeng kata ke jing songkha songman hapadeng kata ke tapmo khli ke bangi lamun puli na ke city ke baning ke city sekinong korek la puli ni ke kot ke ba la tho dai ba risan ke ba ong Jika pos pangki kentai, pada pengapuli kening ngakan maui ketuga kitab Genesis harga balatho harga baliatu ini pengapuli usnai breu lasim usim lasim nakli lanim usim lasim na kikija nrai lasim na kurung ya wadam pada usim na kurung kebangun kebayang pedeng jong kajinglong yang ka agar niang ke jong breu kamu tak pedeng fang Bat nasim naga kurung ita isin kurung baiklah tahu ban penong akan cai dan